ke a leboga motsamaisa tiro ka re ke re ke a le leboga batsamaisa tiro ba tsamaisa tiro ka manontlhotlho tsela gompieno mme tla ke simolola hela ka go leboga kgosigolo a bakgatla kgosigafelo a bobedi ke mo lebogela thata gore a ba tsere sebaka sa gore a tlo tlhola le rona tsela gompieno ba gaetsho e be ke leboga kgosigolo a bakgatla ba mosetlha kgosi ntšhaope gore le ena ba tsere nako ya gore a tla kwano mo Botswana a tlo tlhola le rona ra go leboga raetsho le ba ba go patileng ke be ke leboga kgosi Sky yo e le mothusa kgosigolo ya bakgatla ga bua le go la gola bohelo ba go ne le agamala gare no go ta wa nna ga go the visionary leader nna ke gantsi ke ra gore hala ba tlo le bolela go tlhamatsela ke re kana kgosi go ka re bua maka mme ga ba tlo le bolela go tlhamaletsa ka le bolela gore ke mongwe wa batho ba ke mo akgotseng thata ka re ke lemogile nna ke moletse feedback mo matlhong ke maka right ke a go bona gore kgaolo o e tshegeditse thata ga re go batla wa tla ga re tshwara diphutego o romela barongwana ba gago jaaka travel administrator gore ba tsamaye le rona re mapalamente a kgaolo ke a go leboga raetsho bonatla bo bo dirile mo kgaolong ena ya rona ya kgatlheng mme ka go setse go dumedisitse ba gaetsho ke re magosi o tlhagano go setse go dumedise baeng ba rona botlhe ba bagano ba maemo a rileng kana ba VIP le rona ke a le leboga ba gaetsho ka gore le tsere sebaka sa gore le tlo tlhola le rona gone mo tsela gompieno ke ne ke re gape mo go fapegileng betso ke le bolela gore kana ke emega mo boemeng jwa tona ya local government re go tautlwetse o na le ditso mme a se ka tlhoka a kgona go tla mme a nkopa gore le ga nne ntse ke tlabe ke le mo lenaneong ke fa malebogo ke le mo palamente wa Motšhedi East le ena ke mo kopela maitshwaro ke mo leboge gore a bana amogetse tomo ya go tla kwano ba gaetsho ke re ke leboge thata le bone di-sponsora tsotlhe tse nne di a ntsha di a se kana ipona tsapa le nna ke le mo teng ke mongwe a ke re kgosi ntse a rialo le nna ke le mo teng ka le nna ke ntshitse kgomo go tla go thusa mo ke teng wa go nna yana ke leboga botlhe di-sponsora and all the parastatals tse di halo ba gaetsho ba nne la se ka la ipona tsapa ga le kopiwa gore le thusa mme thata mo go gapeileng ke batla go leboga Tautona la Gatsela Botswana ke tlo le bolela gore ka gore ga go sena boeteledipele bo bo nonofileng jaaka bo bo tshwanang le ba gagwe dilo tse dintsi tse di diragetseng tse di thusitseng ka go yalo bo nke ba gongwe di sa diragang nna se ke se itseng kore goromento wa la Gatsela Botswana o ntshitse madi a kana ka 5 million go tla go rotloetsa go aga lobole re dirisa madi a CCP constituency project kana constituency funding ka ne ke utlwa mongwe a re the former MPs mme kana ba gaetsho former MPs tota ga re bua nnete ba motlotlo kana le bona tse current MPs ba nonofatswa ke councele ke ba to leboga councele a Kgatleng ka go fapegile le ministry o ke tswa mo gone gore be ba kgontshitse gore madi a wa CCP a ntshiwe a thuse go aga lobo la go nna yana ke di botselo tse di botlhokwa thata ba gaetsho ka re tsamaiso ya teng ke gore council has to approve gore project e dirwe e approve madi gore a ntshiwe mo palamente a ba saena a Stefana Abita wa re nya go siang ba gaetsho ke dumela le lona so se botlhokwa gore se bue se ka tloga ya kana go ba ngwa ntela ba go te former MPs na ba tsa gore madi a wa tswa mo dipateng tsa bone nya ke le madi a puso ba gaetsho a le gore bana ba tlhola e le mapalamente a pele a le gona ke malebogang hela thata gore be bana ba tsaya tshwetso ya gore ba letlela gore madi ao a dirisiwe ga ke batle go tsaya sebaka ga ba tsamaise tiro ka re tsatsi e setse le ile ke leboge botlhe ba ba tswang ko magatsheng a sele. And in a special way also thank all our ambassadors or representatives of different countries who are with us today. And I want to apologize for the program. We really profusely apologize
for the elongated program, because we were supposed to have finished the program around 11:30, but now it's already 1 o'clock. So ke a le kopa ba gaetso gore re na dipedi telle mme ba kgatla botlhe ba bahane borre ba mophato ba gaetso banna ba gaetso banna ba gaetso ke banna ba gaetso ke mongwe wa bona ntse le mpona ke betsa koma le nna ke Lenoga borre ba mophato ba lahare botho bogolo tša Manoga ke a le leboga gore be le ya ba gaetso le tlo ipela la lobo le ntlentle le ke leboge bomme ba rona ba mepato le ba kgatla botlhe baemedi ba di-VDC botlhe ba le leharo betso in a special way ke le leboge fela thata ke be ke leboge le modimo o kgontshitseng tiro ye because ga ne se ka modimo ba gaetso tiro e nka be se kgonagala bangwe ba rona gongwe jaaka ne re bua re utlwa gote mongwe gate o sianisiwa go sepatela gongwe bangwe esekile modimo a dira gore se ka ra tlaga ra lwala mme modimo o ne a re letla gore re tlo tlhola ga bagaetso re mo lebogela thata mo go papegileng jaaka ne ke bua ga ke batlo o nnela ruriga ke batla gore ke leboge botlhe batswana botlhe le ba ba lebeletseng ka maranyane go lebeletse re nako ya gore le lebelo maranyaneng le lebelela tiro e ntlentle e dirilweng ke bakgatla ka boeteledipele bo bo visionary kana bo nang le tobelopele ke leboge the two MCs yo mongwe le mokgonyana wa me Metsi Lebekwe le Segametsi Seleke for the able for the ability that they have, the ability they have actually used to drive today's program. Ne ke re ka maoko a kalo ba gaetso ke le leboga ka pula. Ra leboga hela thata honorable Mabuse Pule ka magoko a gago a malebo